rongo ki te tangi a te korimako Kōrero flowing out the hooker force Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds Kaupapa exigent, kaupapa paramount Nā kona whakapiri mai ki te Kaupapa tino whakahira Whakarongo pi kari kari mai Hare mai, o tā ringa hare mai We gotta gather up close everybody Gather up close everybody Kani move that body Kani move that body Kei te ranga pū o whakaoko nui, whakaoko roa anei a hene tūpari māwawa e rere nei i runga i ana iarangi. Kia koutou te reo pōwhiri o taringa o tira te reo mihi nau mai hoki mai anei ki te punua pāo e whakapāo atu ana i te pokapū o taringa anei atu i konei te bustling metropolis o te Awamutu under the auspices of te wānanga o Aotearoa. Nau mai hoki mai e te iwi. Kia ora anei mātou ko Kahurangi. Ana, tēnā tātou. Puaheiri. Tēnā koutou. Yes, here we are. Yes, we are. Here we are. All bases are loaded at te iwi. Kia ora, kia ora. And me ngā mihi kia kōrua, te māngai pāho kōrua ko Irirangi te motu. And whether the sponsorships run out, I'm just going to keep... Yeah, we're just going to keep plugging away. Woo! Yes. Pewhi ana o tātai piro e taima. Yeah, i ora pai ana. Ai o piro ana. Ai, kei te pai i konei, i Rotorua, aha ko te ua. Giar, me mitu te ua. Ai. Engari, ienei, mohi o koe. Ienei wiki nei. Wow, kei te mei tātou. Ai. We're in May. Tika. Did you guys know that? Did you guys know that? Wow. Maybe not. Engari, kare anō kia makariri. Ai. Kare anō kia maike. Yeah. Ai. Kare anō kia kupeke. Kia kupeke. Kare anō kia anuanu. Kare anō kia mātautau. Tēnā koe. You know, there you go. There's a whole lot of words there for Yes. cold. Kare anō au kia rongo i te mai. Engari taihua. Ko te ua pēr, ai, Yeah. take. Well, ko te kamutu, ko te nuinga o te ua, e haramai ana mai i te marangai. Yes. So they're still easterlies. Koira te take hanga mahana tonu ana. Yeah, kare anō kia huri, ne? Yeah, kare no kia huri, kare no Right. kia hau mai te hautonga. So i tohu o te tai Aotearoa. Ana. I just feel like it's just been raining forever. I Even, know. you know, summer. Ai, I know. Te raumati, it was just wet. I feel like it's nighttime in Georgia. Do you know the song Rainy Night in Georgia? Yeah, koira i It's a rainy night in Georgia. Brooke Benton. He's got a voice like Beautiful. this. Anyway, e te iwi. Hoi ana. This, you know, we're not talking e hara i te mea ko te aronga o tēnei. E hara tēnei te kahui tohu ko te ua, matai ere. Engari, ane te kiwaha. Ah, te kiwaha. Nā, e mohi ana māu ko te puaheiri ki tēnei kiwa. Engari, karea Kahurangi e mohi ana. So we'll see. Gonna put you on the spot. E te tuhine. Can you not? Me mohi ana koe ki tēnei kiwa. Nā runga i te pai. Kore take rā nei. O tātā whakamahi. Whakamahi. Kiwaha. Ai. Okay, so you go first. So mine can be better than yours. Hei kuia, hei papa. Tika. Nei, ka karangatu ki taku hoa. E te tau, mauria mai aku pēke. Ko tana whakahoki mai ki au. E koro, e o i a koe. Okay, there's one. O, So you- kei he aku tōkena, e taku tāringi. Aku tōkena, e o i a koe. Yep, there's one. And anei tētahi, Kahurangi. E wehe ana, ka tai ki te wā, ka tupu, ka pakeke, atareta. Ne, tātai tamahine. It says, wā mam, ka nui tēnā, ko rite au, I'm moving out. And you say, ka pai, e o i a koe. E rongo anau i te wairua o tēnei, ki waha. Yeah. Is it like, look after yourself sort of thing? Yes! Like, Which one He was rite ki better te- though? Was it mine? Or e pai ake tāku? Nah, e hara i te mea. Because Ka actually... rongo kau i te timatanga o tō kōra ka moia, ai, tauira pai tērā. he rite ki te māua no e koe kuhu? Koira! Tērā Koira wairua, oko, right. Ai. Koira. Ai. Oh. Hei, tāpiri ki taua horopaki, ka hoki mai a tā tātou tamahine ki te tono moni, moana Jordans. Yeah. Ko tō whakahoi no tau e ki, e oi a koe. Yeah. Yeah. Ai. Right, kia ora. So, you know, i au e whakarongo ana. So, you know, te pū e, and then oi, ne? O Yeah. i, Yeah. ne? Oi, yeah. E oi i a koe. E hari te mea noho tahi ana, yeah. Ai. E oi i a koe. Yeah. Kia ora. E oi i a koe. Yeah.
pai tērā, tēnā korua. E ni rongo rā koutou ia kaurangi e whakahua nei te kiwaha mau anō koe kuhu. Ai. So, you know, you're not getting into yourself. Well, okay, a koe te tika. Kei a koe te tika. Okay, a koe, but... You will hear that one Oi, a koe. mainly in Tūhoi. Ai. Wow. That's right. Now, nā te kura reo, and I've said it before, nā ngā kura reo Ai. ka horapa haere ngā kiwaha. Ko makere ngā taiapa, Yeah. Because etahi Kareke karau mohe ana, nohea kamatu kare take ki a hau, etahi wā nohe te kiwaha. Yeah. Yeah, and I'll say it again, you know, ki te puta te kiwaha. Kare aha ki au. No whea te kiwaha. Ai. You know, etahi, and you know, we've had this discussion, say it again. And I'll say it again, and I'll say it again. And again. And again, and again, and again. Repeat yourself. Ana, ko te repetiti. Te repetiti. Te tōai. Ai. And go back and listen to the one we did with Tātere on te tūreo. Kia ora. Yes, we're reclaiming our tūreo, our mita, i roto i ngā iwi. E pai ana tērā, but kei whaeti o tātou whakaaro. Ai. And I don't know of a kiwaha that says that, like, look after yourself, or then you fend for yourself, you're responsible for yourself. Ai. Kia ora, Hey, kia ora. koe rā te wairoe rā Yeah. kiwaha, māua no koe Ai. kuhu, Yeah. e oi a koe, Ai. e oi a koutou. Koe a tō ake nono. Yeah, so, koe rā te kiwaha. Now, e te iwi, who stayed up watching the coronation of King Charles III? Cricket. Well, okay. Yeah. So, i ngā māhau, Ai. I fell asleep. Yeah. Engari mā taki taku whānau, taku kōtiro, taku mātāmua and taku hoa. And I was quite impressed because I'm, i roto i tōku whānau, I'm quite the royalist, if yeah. I'm honest. Ai. And I love that stuff. Yeah, but I fell asleep, so maybe I didn't love it that much. Yeah. Bueno, e ka aho au I te rātapu ka mā taki. And it was better because then I could fast forward the you know, going Tika. through the crowds. Yes, and stuff like yeah. that. Pai. Yeah, pehea kōrua. Ai. Rei mātaki au i highlights. Nice. But because, Your highlights. you know, mate. ko te mea pai ki au, aha ko e rā atu mea mo taua kingitanga, is ko ngā mahi tapu Kia ora. o te whakawahinga o te ariki. Yeah, there's a lot of symbolism in it, and regardless of what you think of it, that's the part I like. Like te toka, the stone of destiny, that's underneath the throne. Te me kotirangi. Yeah, kotirangi, yeah. And all the stories to do with that. Yeah, tokai. yeah. Yeah. And te momo te hoari. I don't Kia know the ora. name of the sword, but Yeah, Yeah, and yeah. me tērā wahi ne. me tērā wahi ne pakari nei ki te Yeah. popuri tū toka ia. Yeah, all the symbolism and the spoon, there was a spoon, and I think it was for the oils. And a lot of the taonga were destroyed in some part, and that was one of the oldest artifacts or remaining taonga for that mahi. Kia ora. No. Well, you know, Oh, it's beautiful. yeah. Well, i au e mātakitaki ana, koe na hoki o ku whakaaro. And e whakaaro anau, i te whakaaro au haunga te kingitanga Māori, I was thinking, well, you know, hae tahi o ngā mahi a ngā mātua tūpuna. Ai. You know, as you said, there was a lot of symbolism in there with the artifacts, Ai. ngā taonga. And then I was thinking of ariki, various ariki Ai. throughout ngā iwi that were raised up. Ai. I tohua rānei e o rātau iwi kia tūhei ariki i roto i a rātau. And you know, I was thinking, and wharehui popped up a couple of times because not many people would know unless you've been privy to this kōrero and Ngā Timoti and their kōrero, because he was at the hui, where they had a hui, it was i Waikare Moana, taku muhio, Ai. and tūhoi were deliberating whether they should have an ariki. And Te wā e ora tunu ana te rangihau. Ana. Ai. Nāna te kaupapa i. Yeah, well, whakaritoa. it's sort of, you know, I think ko te kaupapa ko ngā wānanga tika ngā te rangihau. Ai. And ko tānei, we've talked about this on Taringa, and I think if iwi, a lot of iwi could have followed that template, but anyway, Ai. ana ka puta mai te ahurei me te ati kaupapa, but one of the tētai o ngā kaupapa i puta Māori mai i taua hui was me noho mai tētai hei ariki. Ko ai rānei te ariki me tohua tētai, ko ai tērā. Ai. And nā runga i ngā whakapapa, it would be wharehuia. Ai. Wow. Yeah. Which is quite interesting because, ko tāna ingoa whānau, and koutou te whānau mua e whakarongo mai ana, ka nui te aroha.
shows that ariki nātana nā te taha wahine. Oh, Hey, o ko te mua he ingoa Pākehā. Ai. But anyway, that was what Timothy said. It was sort of a Te whakatau. consensus that if there was to be a line that was looked at, it would have been Wharehuia's line because of his Wow. tupuna takurua. Ai. And then his lineage in there. Yeah. E me taku mōhio e tuakana tō te Wharehuia. Ah. Yeah. So, you know, that's a lot of things going on I roto I tērā wānanga. Or one, maybe not the most important, but definitely a deciding factor is tō whakapapa. Tō whakapapa. Yeah. Hey. And I wore, kua te iwi, ko te whakapapa. Ai. Engari, Ko te ahurea. ko te ahurea. Yeah. Well, you know, when I did anthropology, it was, you know, because and then even, you know, question now was ure tāharua really such a big thing? Aye, or was it a Pākehā, tētai mea no te ao Pākehā? Yeah. Ai, tika. You know? Patai pai tērā. Yeah. Because, you know, you Nā look at... rātou anō ki tērā whakaaro I whati o whakarere kei roto I ngā tau. Yeah. Yeah. Well, I remember kaurangi iau I tupu I Rotorua, and Korohiko was our kaumātua for lakes. Yes. And, you know, we had a lot of our noho at Iriiri Kapua, hene more points. Beautiful. Yeah. And I remember him saying the original whare tupuna was hene moa. Nera. Yeah. The original, Wow. e mua ia tu tānekai, ko hene moa Ai. te whare tupuna. And it was one of the few whare tupuna o te arawa, he wahine ke. Ai. And the other ones out, you know, out at, you got Kiaroa out at, and Kiaroa. Rongomai Wahine. Is it Rongomai Wahine? Not Rongomai Wahine. Rongomai Papa. Yes, Rongomai Papa. Ai. And then you go down the coast, and rā no atu, nā whare. Ai. And āua pēnei, I think it's a bit more balanced, the tainui with tāne wahine. Ai. So even those sort of things, you know, with our discussions with Hotiroa and, Yeah, you yeah. know, I was at the Sui last weekend, sorry, kei te me engari he wānanga tēnei. And, you know, I tū ko tame iti tētai o ngā kai kōrero, ai, te ai. rānei rawe wana kōrero. And he says, you know, he goes, I'm colonised. Ai. That's part of the thing is Ne? for us to acknowledge that we're colonised. Ai. And he nui nā pānga o tērā āhuatanga, the colonisation. So hoki makita tātai kaupapa, me aku ranga I te anthropology au I te whare wānanga, and I learnt about a iwi I Melanesia, ka whaike rātau I te tātai wahine. Ai. Yeah. Koina te mana hoki o Maupialu. Yeah, Ko koia, rātou hekenga katoa wahine. e wahine. Whare tangata. Yeah. Yeah. So, whakapapa. Whakapapa. Koia tētahi Ai. mō te tūranga ariki. E o kōrua whakaaro mō e rāhuatanga. Wow, ko te painga o tēnei pātai, ki te hokea ki aku whakaaro, kairau tino mōhio, hea tērā atu whakaritenga mo te tohu I te ariki. Hea tētahi atu I te whakapapa, no re pai tēnei mo te wānanga. Me te mātakitaki I e rā huatanga, ne, I nā tahira. Anaka ki te ia, ko te tama, William, ne? Ai. Wiremu. I whai wāhi atu ia ki e rā tika, you know, wāhi paku nei, engari, he whakahirahira ki au a rātou, tā rātou kawe I te, tika tāu I mua a tō kōrero. Snow, you know, no matter where you kind of sit on the fence with it, it's still something to be admired, and like, that's koera te mea I Pāki au. And then, I a tātou e mātakitaki atu ana, ka whakaro ki o tātou tikanga nei tātou e wānanga nei, e whakaro ake nei. And yeah, I think that he pātai pai tērā mo te, well, obviously, kei te whai rātou, you know, ka heke ki a Wiremu, and then he's the eldest or what have you, but kei konei au e whakaro ana mo, te wahine, and just what we've talked about now, I roto I te ao Māori. A lot of questions. Ai. Koina, and well, you know, ia tātou e wānanga nei nā tikanga Pākehā, well, te tikanga o te whare Windsor. o Windsor, and, you know, goes back and back, but, you know, ka noho ana tētai I te ahurewa, I te tarona, hei kiingi, ko tana wahine ka kia he kuini. He kuini, ai. Engari, it's not the way there ki te noho te wahine, he kuini, e haratana tāne I te kingi. Wow. Yeah, no, it's Queen's Consort. Queen's Consort. So, you know... Hea te tikanga o au whakaro, ke o whakaro. Well, again, it's going back to, Kei you know, riro I aia te mana. te ure pūkaka, I think, you know, Yeah. te, you know,
I just think koera tētai tikanga. Oh, O a rātou tikanga. Yeah, I never really realised that. So, you know, Camilla's queen, Yeah. Queen Camilla, you know, nei. They were saying queen consort, I think, Aye. and they said, no, koe te queenie. That's right. Yes, And Māori. he pērā te kingitanga Māori, te tāne te wahine rānei, e haratana hoa i te ariki, Ai. i te queenie, te kingi rānei. Pēhea te kōrero makau ariki. And that's why I thought of Wharehuia the other day, because i te nohoanga o, Meki, i tohua atu heitia e ngā iwi, hei Aye. kingi. And regardless of which iwi, i tai mai ki te tangihanga, and I was there the whole time, and I can say every iwi came. I just want to say. Kia ora. Thank you. Yeah, I was there for the whole, From tonga to the tonga. yeah, for the whole, the only day I did miss was the first part of Te Rangi o Tainui, which was the day that she was brought on. Ai. I was in Pōneke at the time. I haere ki te kite a ngā hui. During Te Atarangi Kāhu's time, Te Ariki Nui Te Atarangi Kāhu, in the last couple of years, I remember we were at Paukai and Kāwhia, and she had challenged the kaumātua actually. She said, you know, when my father was king, nobody acknowledged my mother. Oh, yeah. It wasn't done. You acknowledged the kingi koroki and that was it. And if you go back and listen to some of the old recordings, you hear that. Yeah. And she sort of said, so it's a new thing. And I don't think she said not to do it, but she did sort of, it was for everyone to be mindful of Yeah. te o ngā tikanga. Nā reira, i uri And mai then- tērā mihi. I roto And i then ngā- Hoa Rangatira was Ai. challenged. Ai. Because ki anga tērā i Wainganui a tātou, te hunga kua whai hoa, your better half or other half. You know, taku hoa rangatira, but kāri pai ki nā kaumātua for Mō that- whati moana. yeah, to be used, hoa rangatira. So I think that's how the wānanga started. So when Tū Heitia, I tohu e kingi, was in that year, I remember Wharehuia, he was approached, and what was an appropriate kupu or title for Te Atawhai. And it was nōna te whakaro Makau Ariki. E, pai. Yeah, Makau Ariki. And it took a while. Yeah. And I werohia tērā kupu. Nē. I werohia tērā kupu. E mātau anō. There's a couple of times I had to get up. But once I explained it to the kaumātua, because they said, nā wai tērā kupu, Makau. Ai. E hara ia. And I says, well, actually, ane ngā waiata mō te erua. E waiata nei tātou e Makau's in there. Oh, see what that means. Kare mōio. Yeah. Ai. So tērā, and I think ki te tiro, waiho te kingitanga ki te taha, if we look at some of pērā no te whare o te heuheu. Ai. Yes. So I think that's a good example of a dynasty of ariki in the line of the te heuheu, which came about in great turmoil. Ai. Roto i a tū whare toa, means was, we're just going to make the te heuheu line, the ariki line. I mean, and if you go back, and there will be another time we unpack a bit more around te whare ariki o te heuheu. But e pērā anō, e haratana wahine i te ariki. Ai. Koia tonu te ariki. And there's been a few, again, whakapapa, so definitely, but there have been others who were tuakana. Ai. Mō te whare ariki o te hiau. Yeah, nā te aha i ariki ai ia. O tērā rārangi, he ko tana whakapapa, engari whakapapa ariki o te aroa. Ai. Yeah, wa ka heke mai i ngā tātai tuakana o ngā toroirangi. O ngā toroirangi. Ai, kei. Yeah. Ai. Yeah. Me te atu, ara anō ana tātai, pa koera te ara matua. Ngā toroirangi. Yeah. Kia ora. Yeah. Mārama. So tērā, and then we also have, and you know, me whakahuahua, because this is, koene te atahu o te ao Māori. We have no problem, our tupuna never had a problem in making something Māori. Yeah. So taking a Western construct, whatever you want to call it, spinning it on its head and making it Māori. You know, and I believe the kingitanga is one. Yeah. So yeah, Right. our tupuna kota idea from overseas. Yep. I whakahokia mai i wānanga tia, and then made it ours, Ai. you know. As we did with a lot of things. Yep. Some And went you see it in overseas our- and came back and said, this might be good at home. And you see it in e tai o ngā whakapono Māori. Ai.
Ai. You know, so you've got te pautikanga o te hāhiringa tū. Ai. You know, and who is taku mōhio, he mea tohu. Ai. Nā ngā pāriha ringa tū o te motu. Pērā no te rātana. Rātana. And they have their own tikanga within rātana. Kama, ko te mea nei, i orite nei ki au, ke wainganui a ngā mea rāua, i hara mai te anahera kapereira. Ki tā tātou titiro nei he Pākehā, tērā oino i tai mai tērā anahera ki ngā poropiti. Yeah. So, And then there were other sort of practices too, like the symbolism. So I'm going back to the symbolism. Pei te hurinui. Ai. So whakaako nā ia e tana koroua. And then when actually he was taken, the kōrero he was in the whare, he got woken up, dragged across to this koroua. His koroua was on the other side and got told to bite his big toe. Yeah. Right. Now you imagine telling one of your nieces or nephews to do that. Wake them up. Hey, boy, come over here, you're going to bite Koro's toe. Hey! You'll be in the news. Hey, you better cut those nails. You better cut those nails. But that was the symbolism. Ai. Ka whakahoro. Whakahoro, Ka whakahoro a te tohunga rā. So now, ko tēnei wānanga, harai te me mo te arikitanga nake, engari, he pewhia tāte ao Māori tohu. Ai. I ana ariki, ana tohunga, I ana rangatira. And then he bit his toe. Ai. That would be a big kōrero if, even, today he says, you think bit things toe. Yeah. Yeah. So he tōu tērā ki te iwi, ka whakahoroa e tērā koroua, ana mōhiotanga katoa ki runga ki te tamaiti. Ko tohua te tamaiti, hei pupuru, mana ngā kōrero e pupuru. Ai. And there's other stories through other iwi, and if it wasn't the toe, it was the forehead. The forehead, ai. Sometimes on there, Yeah. deathbed. Ai, pēnei, yeah. And they would even put the koko wai where they're going to bite. So you would see the koko wai. Yeah. After you've bitten, Yeah, they're bitten smearing there. on. And I don't think it was like a hard Nah, it was yeah, like, Well, anything, by the toenails got to be between your back teeth. They like... Yeah, I think it was the same with the sons of Tamate Kapua. I rei, konei au e whakaro. Ai. Engari he tapu, ne, koeira tāku e rongo nei, moenei Koina. tikanga katoa, he tapu. Yeah. Coming back to te koroneiha no tiare, koeira nā mea iau e tira, I was going, e whakamiharo nei au ki te, e manakitia tonutia ana e rā tikanga. Ai. Whether you're a royalist or not. Ai. No, but that's right. It's impressive the way in which that, as a whatever they are, even as a society, I te rā taha o te ao, they have got their ducks in a row. Me te, just very religious too in the way, it's all connected. Yeah, I was really just admiring the way in which thousands of years old, te rā puka puka, when they brought that up and they were talking about that, and then the holy water, and then all of these taonga that were presented there, regardless of how they received those taonga, kei reira tonu, and then just how, and I think for me, it was like, this is a history marker. So for Taku Tamahine, she's watching it now and she'll remember, I remember watching that when I was 12 with Mama and Papa, and then my parents, and you would have been watching when the Queen came to the throne. So all of these are just incredible. Yeah. Kuna te kupu I whakamahia e au mo taku hoa. Because koeira hoki tāne I rongo ai. She's like, what is it about this? It's sort of like, and I said, majesty. Koina te kupu, majesty. It's majesty. Yes. Ka rongo koe, rau e tino mo ia e ato tātou kupu Māori e hangai ana ki te majesty. And ko whakaro hoki ki te mahi e pāna ki ngā waiwai o te kingi, Pēnei ka whakaro mo te ngau o te konui hoino, hei tā rātou he whakamā, I ngā waiwai, ordaining or using oils to clean their feet. Kia mā te tangata, kia mā wairua nei, purifications. Remember the symbolism of it o ngā taonga, kei te ao Māori tērā. Recently, I remember it was Korohiko's tangi, and there was the handing over of his toko toko to te niu.
on the night before, was poro te pōporoporo aki. And, Beautiful. Kei te ao Māori e rā kōrero te tuku, ka tuku a te mere Ai. ki tētahi. Hea te mere I hoa atu ki a te are, nā tūheitia, ne? I hoa atu I te... Hei whakapūmau I te mahitahi. Ah. Yeah, tuku taonga ki aia. He mea nui tērā I roto I te ao Māori. Ana, Ai. ana. Now, if you go into Parliament, Ai. and kei reira tētahi mere pounamu, ko tāna ingoa ko tawhito whenua. Ai. And that was the mere given by... Ki te rangi haiata? Or- Yeah, I tuku ake te rangi haiata. Ai, ai, And that was hei tohu ake I te whakawhitianga o te mana ki aia. Ai. Te mana o te whanganui a tara. Ai. E ai ki nā kōrero a ngā Ai. titoa. Ai. Nā te tapairu I tuku ki aia. Ai. So there's instances I roto I te ao Māori of the symbolism of a taonga, and when it's exchanged, there's that whakamana I tērā tangata. Yep. Wai whakaatu atu ki te iwi, kei tēnei tangata te mana I ngā nei. Ai. And in the kitchen, could be the same. Could be the apron. Yeah. Could be the golden ladle. You get given that job. Yeah. Hey. They're like, māwai te oka, māwai te ikamata. Ah, mā, so and so. Ooh. Yeah, well, some of those jobs are tapu. Yeah. I roto I te kini. Te prawa prai. Yeah. Yeah. Who's doing what? Yeah. Ai. And te pou o te kauta. Mana te kauta e whakahaere. Ai. Hey, mana hoki tērā. Ai. Tika. So, those things, the koro nei hana o te are over there is one level, and then you think, kei roto I te ao Māori, ara e tahi atu mahi a ngā mātua tūpuna, e ngā mahi I te wānei. Atu I te ngau kōnui, hea e tahi atu tikanga whakamana I te tangata, ko hanga, kāre kite ana I nei rā. Wā, ko tētahi ko kōrerotia ko te tohi. Tohi. Hey. So, and that's the thing, if I can just very quickly look at the ceremony for te whakawahinga. So, te whakawahinga, te ariki tohu. So, ko te ariki tohu, koera te kupu, that's the person that has been named by the motu to fulfill the position Ai. of king or queen. Ai. Ka kia tērā ko te ariki tohu. And until they have their whakawahinga, then they become kingi or queenie. Ai. Part of the whakawahinga ceremony is actually taken from a tohi. Yeah. So there's a karakia, Korotui performed the last one on Kingi Tuheitia. Yes. Before him was Korohenare Tu Whāngai. And that goes right back, same karakia, Wow. since the time of Kingi Pōtatau. Wow. And also one of the karakia that is used is from Te Whare Wānanga and taken from the tohi rite. Ai. So, and that's the first karakia, I mua I te... And that's the thing that people miss. Ai. And, my tupuna te ao katoa, or our tupuna, I should say, who was the tohunga of Kingi Tāwhiao, he was, because within the kingitanga, there's a lot of Christianity. Ai. Ai. I te mei ki te a Tāwhiao, koera te whakapono nui I tērā wā. Ai. But te ao katoa was able to exist within the kingitanga, within his own beliefs, and did not turn to Christianity. Ai. Right. Nā ka ware I etahi, that whoever takes tāhurewa tapu, that it's actually karakia Māori, Te mea tuatai. te mea tuatahi. And that provides the template. And this is what I said to etahi, if you're going to do karakia Māori, and there's going to be karaitiana as well, or whatever other karakia Karakia Māori te tuatahi, Ai. ka whai mai ko te karakia karaitiana. Koera te tauira. Yeah. And Kingi Pōtatau, his first karakia Māori was here at Rangi Awhia, and it was some months later before he had his whakawahinga I Ngaroa Wāhia. Ai. Hey, so koera te o nā tikanga, Ai. ko te karakia, ko te tohi. But then you think about Te Rauparaha, Ai. Pai Hey. tēnei, yeah. he just said nobody would take Hape's place. Ai. Hape was koea te ariki I tērā wā. Kauru I te hau atu ki roto I te whare mate. Yeah. Well, he hadn't died yet. Yeah. Hey, so I te whakahemo a Hape, kua kraua. Ko kraua, yeah. And Raha said, haere koe ki te pō. Yeah. And tell them about me. And, Tell them and about- you'll hear my tidings. Ai. That's what he said. Yeah. Boom, boss. Boss, yeah. Is there anyone else? But even though Te Rauparaha had that mantle of leadership, he still acknowledged that he had tuakana. Yeah. Ai. So he had an older brother, koe te tohunga. So I see that's where there's some differences I te ao Māori Yeah. and how we
existed quite comfortably with someone being ariki but having tuakana. Yeah. And the same with Pōtatau. Before he was named Kingi Pōtatau, he sings taiho kia hoki ake au ki aku tuakana. Aye. You know, it's not a big thing, and there Yeah, was yeah. acknowledgement of that whakapapa. Yeah. Nā pai tēnei. It's as if like you find that whakapapa line, then you find the grouping, and then you still find the individual you think may have those traits that you want for the future of your Ana. iwi and stuff, eh? Yeah. Yeah. Koina. Ko ai te tohunga tohi i Pōtatau, Tāpihana. te tāpihana. Yeah. Yeah. Ngāti Hikairo. Ngāti Hikairo. Ngāti Apapura. So te karakia te tāpihana e mea tuku mai ana ko taua karakia tonu. Taua karakia tonu. Yeah. So, he wānanga pai, me mei noho nā iwi, Aye. bit of a devil's, well, not a devil's advocate, but because I've thought this, you know, like those karaua who sat in the whare at Waikare Moana deliberating te arikitanga o Tūhoi. Aye. Me mei noho ngā iwi. Aye. E nāia nei, and haunga te iwi cheers for him. Aye. See, now, Yeah. that's what's taken place, I believe, Aye. is there's more focus on, and harai te whakaiti o tātou rangatira e noho rā i Aye, rā tūru o wera. Aye. Hey, nui te mahi. Tika. But now it's like who's got control of the purse Koina strings. te umanga. Yeah. Yeah. Tarikitanga Yeah. o te umanga. Yeah. Very Te commercial paki. Yeah. focused. Yeah. You got the he manatanga e, and then but over here. Me mei noho ngā iwi ki te whakatū i o rātou ariki. Aye. Koeira. Aye, pātai, pai And tērā. how that process would even roll out. Yeah. I roto i ngā iwi. E kite ana hoki i roto i ngā iwi, o kei te kōrero mō te arawa, nei, a lot of us don't necessarily, and that's why probably it would become a hard thing to do, we don't necessarily say, ko te arawa te iwi, ia, i enei rā nei, ko Ngāti Rangi Wewehi, ko Ngāti Whakawete, Aye. kei te heke haere ki ngā hapu, ki ngā, and that's why that type of discussion is so interesting, because that would be quite the thing to watch. Tērā taumata, but you're right. Mea mea I pērā, Yeah. what would that look like, and how would we do that? And, you know, tēnei iwi chairs forum, you probably know, but is tikanga ever discussed? Is it just purely at a different level of wānanga and discussion there? I've never been to one. Yeah. I taia e au, engari karana kia tai ki tētei, engari ko ki te au i ngā take kōrero, te mano, te wai, etahi o ngā ture. Aye. Kare mohi ana me ka noho ko te tikanga ko te reo, hei kōrero rero mā tērā huihuinga. And maybe, because I know some of you that listen, nā iwi cheers, a kua nei Tēnā pia, koutou. yeah, whakapā mai ki au, a kua nei pia, koera tētei taringa, a Aye. tōna wā. Pai tēnā. Ai. Hei te akuhata pia. Hei tēnei akuhata. Yeah. Well, yeah, ka tū te hui nera. Aye. Just a little secret. It's a little secret. That We're not- we've just told 50,000 people. Tō kata. I'm reminded of one hui Ngāpuhi had, and my tupuna from Te Māhurehure, Hone Mohi Tāwhai. He contested the tono because I think it was e Ngāti Hine. I can't remember if it was Kaweti Mahi Praone or his son was indicated to be the one to have arikitanga Ngāpuhi, and he contested it. But that's the only hui I can remember up Kia there ora. that's been written and was in our evidence base and for the Waitangi tribunal claims. But it was contested, and I can't remember which rangatira from Ngāti Hine, he was given a patu, and Hone Mohi Tāwhai challenged it, and at the hui it said that he threw the patu on the ground and he left it. Yeah. So Who threw the patu? te rangatira o Ngāti Hine. Ah, okay. Yeah, And yeah, koe yeah. te rangatira? Kareu mōhio, ko wareware iau, mena rāne ko Mahi Kaweti Praone, ko Eruera Praone rānei. Yeah. But that was the last time I've read of any hui of that nature in Te Taitokero. Ai. Kia ora. I don't know whether they've had it afterwards or what, but yeah. Well, pai ngā kōrero. Aye. Tino pai. I think it just leaves more questions to bear, which is never a bad I thing. can hear tui te ka. No, we hit the magic word. Eh? There are more questions Aye. than answers. No, but on the back of that weekend and, you know, tā tātou mā taki-taki i tērā, like we said right at the start, that's what it does. It conjures up different feelings and whakaro and wānanga and koe nei tā tātou mahi i tēnei rā.
I learned heaps. Yeah. It was good. Yeah. Oh, I'm going back to read about the Stone of Destiny and even where the throne was made. Yeah, because they get geeky into that, into all that stuff. Oh, yeah. Oh, ka tika, and you know, ka tirohia nā whare ariki o te ao. Ai. Kei reira he kōrero, Kei reira he kōrero. Ai, koea hoki. Ei, e pāna, mea Rabbit rātai hole. mahi. Yeah, me ngā iwi take. Ai. Ei, Whakaaro aki ki te hunga o Saudi Arabia ma. E rā ariki, kāhui ariki. Yeah. Nō reira, e harai te mea, kia mahara rā tātou, i pērā te Māori, i roto i nā iwi, arā etahi tikanga i whaia e o tātou mātua tūpuna hei whakatū i ngā ariki o tērā wā. Ai. And there were things that they also did to show their ariki status. You know, like I remember the year when, and I know a few of the judges didn't like it, when they put Miri up on the stage on the Amorangi. Ai. Now there was Matatini Waiohika. And i toa a matarai te rātou. Ai. They were showing that was the status of Tauhei Kuri. Ai. Being the daughter of Kaungunu, and you know, one of the kōrero that, you know, kare te ariki te pairu, kare wana waiwai e pā ki te whenua. Ai. Unless she was in her own whenua. Whenua, yeah. Because if her feet were to touch anywhere. Ka whakatapua. Yeah, ka whakatapu here, ka riro i ai au a whenua. Ai. You know, and then there's, you know, the kōrero about your shadow not falling on anyone. And if it went on the food, you got to chuck the food out. Yeah. You know, he nui ngā kōrero pērā. Ai, tika. You know, and that's why, you know, hoki mai ki te tapu, i whakamoia etahi o e rā tapu. Tētai e tātou te ao nāene e rā tapu te kawe. Yeah. Kia ora. You know? Engari i reira. Yeah. Kei roto i tō tātou whakapapa e rā tikanga. Yeah. Kamatu, ko whakaurua e rā, i roto i etahi atu whakaritenga o nāenei, kia pākau tonu mai i te rā āhuatanga. You know, we still do things that touch on those things to remember us of those tapu, the certain practices that we still do. Ai, tēnā koe. I think one of the, I'm going to close off, and it's about Koro Iwi when we went to his tana uhunga. E ia mata e whakaeke ana, most of Raukawa teo ki te tonga we already at the uhunga. Engari i roto i tō mātou ope e tehi. E tangi pai ana ngā wāhine. And tētehi e tiwahana. Oh. And she was saying, koa mate tō mātou ariki. And I thought, man, if Koro Iwi heard that, but that was how they exalted him. Yes, yeah. I roto i o rātou Right. whakaamete e tika. You know, and even today, and nā mihi nui kia koe e koro, even today, ko e tai o ana kupu, kei te mautonu. And, you know, it's been a few years now. Engari, you know, e ne pērā e tahi o tātou koroua. I noho ariki, kui anō hoki. I roto o tātou whakaaro. Pērā ia te rangihau. Ai. And you know, o te rangihau said, he in Tainui, it's henare. Henare. Oh, engari, ai ki, Ai. henare. Ai, kia henare. People are saying that who never even saw henare. Ai. You know, to whāngai. Koera hoki, you know. tā hemi, tai toke. Yeah, Oh, hei tā hemi. Yes, I yes. Ngāti Whakau, Yes. it's hamu. Ai. You know, Yeah. me tahi atu i roto i ngā iwi, you know, ka noho rātou i tērā taumata wehi nei. Ai. And so, yeah, I thought of that when we went on to I thought, oh, man, tika. Yes, so koa mate tō mata ariki. Yeah, she was tangi kōrero as we were going on. Beautiful. Hoi anō e te iwi. Koira, kia huri ki te waiata o te wiki. Ko tā tātou waiata pārekareka tēnei, engari hāngai ana ki a tātou kōrero. Ko te waiata nā te kingi raiona. Kia ora. Kia tū hei ariki. Ia. Anei te waiata, kia tū hei ariki. Ariki, uru, kore. Ko te aronga nui, te tino matako. E ngaki nei te ihutu, kia rongo i te roar. E wana kore tō waka i. Awe kia tua, hei, ariki. E roa tonu te uarai e tama, kia uru koe. Hei aha tēnei, Nā, neri ki te hei aha hai. tēnei.
Tako te mea po. Tora e whenei. Tako te mea ira. Tora e whenei. Pēnei te. Huri huri haere. Au e kua riro rā. Mai atu mahere. Kua tae te wā kia taua, kia wānanga. Te aro i au mō kupu hakatoa. Ki te pēnei te araki, uara kua puta. Aku mai, tēnei wenua, kua puta rawara. He momo o ki tēnei tamaiti. Awe kia sua, hei, ariki. Reke reke maui, luku luku mātou. Iwa mai o māta, te tiro maki ahau. Tai! O pai. Koera Cute. taku waiata pai katoa taua kiriata. Atu i te mea man. nui, atu me te waiata Ai, matua. ai. Yeah, I kāta pai au te wātuatai ki te kingi raiona. Oi. Ia, Ai, me te ai. krewa o ngā whakamaori. Ai, ai. Kia ora. Ai, Kia ai. ora. Ka Māori tonu. Ai, ai. Koina Ai, tapu hea te- taringa e arotaki ana i ngā momo mita, momo tūreo. And again, as I was watching that, this is the bloody cartoon. Ai, nei. You know, engari e te whakaara, oh yeah, the one, you know, when Simba gets ka tāngia tāna rai ne. Ai, ai, ai. I thought, oh yeah, ko te tuhi mārei. Ai, 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 ai. You know, Yeah, yeah, yeah. pērā nā mātua tūpuna. Ai, ai. You know, Yeah. always ki te, oh, hey, hā te mea a te ao Māori, o te ao Māori. Ai, 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 ai. Pai, Yeah. yeah. Nō reira, e te iwi koira tēnei hōtaka i tēnei Ai. rā. In closing. And closing, quickly. In closing. So, people would ask, how nā kupu mihi tika ki tētei ariki? Ei. So, ki te taimaya te heu, and even though e harau ia, I'm not tūwhare toa. E harau ia Ngāti tūwhare, I can whakapapa te tūwhare toa, Ai. but I don't say I'm Ngāti tūwhare toa. Engari, ka aro tonu au, ko taku ngākau Māori, ka aro tonu au ki te tūranga Kia ora. o tumu. Kia ora. Koia. He ariki ia. Ai. Ai. Nō reira, I say to him, e te ariki, Ai. tumu. Pērā anō, ko haere au ki e tei iwi, me te kingi. They're not kingitanga, known to be kingitanga followers, Ai. but they acknowledge the line of Ai. Kingi Tuheitia as an ariki line, Ai. and they will refer to him as te ariki, Ai. Kia ora. or te puhi o Tainui is the other one I've Ai. heard, along with ariki. The other one that you'll hear, particularly within Tainui, is erangi. E rangi. And koira te, that's like the, what's along with ariki, engari, it's more of a metaphorical mihi. It's like high on high. High on high. E rangi. Yeah, e rangi. I see it now. Erangi Ai. kei taku ariki. Ai, 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 ai. Yeah. And even our karangatu, the kara as it comes down. Yeah. Ai. Ai. Erangi e, kei te kōrero ki te kara. Ai, ai, ai. So koira etahi o ngā kupu, me tūpato, I'll never just say to tumu, e tā, even though he's a tā. Ai. He ariki ia. Ko tohua ko ia te ariki, he's in a line of ariki, he pērā no a tuheitia, a kingi tuheitia. Nā koe nau e pātai nei. And you know, when I go out, e mohi anau ki etahi. Ai, ai. E mohi anau ki o rātou tātai. So I will tailor my mihi accordingly, Ai. you know, because koetahi, a whakapapa nei, a mahi nei hoki. He nui ake i tēnā o te rangatira. Ai. Hey, so, you know, me whakaaro tātou ki kia kaua e whakahihi. Tēnā koe. I roto i a tātou mihi. He mea nui tērā ki te Māori, kia tika te mihi. Yeah. And I look at it, Kei wau Māori etahi o era mihi, ne?
Pena ka rangatira katoa tātou, ko wai Māori tērā whakamahinga, koe rā tau e ki nei? Ana. Yeah. Ana. Me te tika o te kupu ka whakamahia. Ai, mihi ki taua tangata. Ai. Pene no. Te mana, te tapu o tērā tangata. Ana. Ai. Yeah, whakaute he, Pērā no me te hiatu iwi ka tai mai. Me tika tonu te mihi. Ai. Mehe mea he ariki no tāwai o koe rato mihi. Same with e tai o ngā taitara. He premia tonu te premia. Ai. Nera. Ai. Ākoa kare koe pōti mō tērā pāti. He premia tonu. Kua tohu ia koe te premia. Yeah. No reira koe rato mihi i runga i te marae. Kia tika te mihi. Kia tika te mihi. Kia whakaaro ka hoki mai anō te mihi ki tō tātou kingi, ki te ariki a Kingi Tūheitia, mokapuna o te motu? Well, again, that was a period of time. Ai. Te wā I putai tērā kōrero I ngā kaumātua, it was because they were much older than Te Atairangi Kāhu. Ai. But it stuck as an expression. And what our kaumātua didn't like was ones that were much younger than, even though it was used for the sentiment of aroha. Ai. You know? Yeah. Now, about being formal and informal, he taringa no tēnei, we are wrapping up at te whānau. I got cautioned, and I may have said, and it was up north, and I used e mara. Ai. And I said, e mara. This was in I te pōwhiri, and no muri mai ka haere mai a Joe. And he goes, here's e koro. Which is e tama. There's a video. Yeah. Speak, tai tokere speak. Here's e koro. He says, kia tūpato ki te kupu, e mara. And I says, he goes, ko te e mara, he didn't use ōpaki, but he says, e informal rawa. Yeah. And he goes, even taku iwi me tūpato ki te mete. Ai. And I says, Yeah. And I said, pewhia te e kara. And he says, e pai te e kara, engari he wāno mo te e kara. He wāno e pai ake te ki e te rangatira. So he pai tā mā o wānanga. Yeah, pai tērā. He mana nui tō te kupu. Ai. Yeah. He mana nui tō te kupu. He mana nui tō te mihi. Tō whakarangatira I tētei. Tēnā koe. He mea nui tērā ki o tātou mātua tūpuna. Aha koa I te tangata. Ai. Ei. Yeah. I'm quickly reminded of a movie I saw. It was an army movie, and these two privates weren't getting on well. One had ascended to a certain rank, and he wouldn't salute him. And koina te ki o tēnei tangata I think he got sergeant or something. He goes, we don't salute the man, we salute the rank. Koina tāna. And I thought, pai tērā whakaro. Ana. Yeah. So, Kia ora. Ko wai, mena kāre rānei whakai ana ki te aha mihi at te tūranga. Yeah. Kia ora. Bueno, tēnā tātou e hoama. Ai. And our song. Oh no, we were wrapping up. Been there, done Kua pau that. te kapu tea. Wale pēra rawa te pai o tērā waia. Ai, koe. I hihiri ai ngā whakaaro. Ai. Kia rere tonu ngā kōrero. Koia. Ei, koira te noho Māori. Bueno, e mihi ana kia koutou I o koutou taringa. Ai. E tautoko tonu nei I tā tātou kaupapa. Erika e te tuahine. There's a bit of a pakukata Erika. Me ngā mahanga, me ngā tamariki e mihi ake ana. Ai. Oia no, huri no, kia ora, hui tātou katoa. Hei ko nā maira. Hei ko nā mai rā. Aki te. Bit whakaronga pi kari. Gather up close everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Korero flowing out the hookah force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te. Kaupapa tino whakahira. Whakarongo pi kari mai. Hare mai, o taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.